Imyaka 10 irashize Colonel Muammar Gaddafi yishwe n'abamurwanyaga bigaragambije mu mwaka wa 2011. Uyu munsi yishweho ntabwo uri ku kirangaminsi cya Libya nk'udasanzwe, ariko ni umunsi ushobora kutazibagirana mu mateka y'iki gihugu na Afurika aho yari icyamamare. Gusa kuva icyo gihe Libya ntiyongeye kuba uko yahoze. Igihugu cyinjiye mu ntambara z'urudaca z'ubutegetsi zifite inkomoko hanze n'imbere mu gihugu zitatanya abagituye. Iyi myaka 10 y'intambara z'imbere mu gihugu yahanaguye icyizere cyariho mu mwaka wa 2011 cyo gutangira bushya. Byari byuzuye amahirwe nyuma ya Gaddafi. Nyuma y'ibi igihugu cyaguye mu kaga kugeza ubwo abanyalibiya benshi uyu munsi bifuza ibihe by'amahoro, umutekano, wenda n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Gaddafi, nk'uko ubwo bigaragambyaga bavugaga ko barambiwe igitugu abategekesha. Muri imyaka 10 muri Libya hamaze kuba amatora abiri y'abagize inteko ishinga amategeko. Aheruka nayo mu mwaka wa 2014 yasize igihugu gicitsemo kabiri. Ubutegetsi bumwe buri Benghazi mu burasirazuba, ubundi buri Tripoli mu burengerazuba. Umuhungu wavukiye Isirte yabyirutse akunda politike ya Gamal Abdel Nasser wabaye perezida wa Misiri. Ubwo yari umusirikare muto aza kugambirira guhirika umwami Idris ntibyakunda, akomeza amasomo ya gisirikare mu Bwongereza ku ipeti rya kapiteni. Gaddafi yasubiye i Benghazi mu mwaka w'1969 aho yatangije kudeta itaramennye amaraso. Ubwo umwami Idris yaragiye kwivuza muri Turukiya, ntiyiyise perezida, yavuze ko ari umuyobozi w'impinduramatwara. Igikorwa cya mbere yakoze ni ukwirukana abaturage b'Abataliyani babaga muri Libya. Muammar Gaddafi yavugaga ko ari umuntu ugamije impinduramatwara, yakundaga ibice byinshi bitandukanye by'Abarabu, nyuma anaba impirimbanyi y'ubumwe bwa Afurika. Mu myaka 20 ya mbere y'ubutegetsi bwe, Libya yabaye igihugu gifite abanzi bakomeye ku isi, ubwo uyu mukoloneli w'amashagaga yakoreshaga ubutunzi bw'ibitoro by'igihugu mu gufasha imitwe iharanira ubwigenge nka Irish Republican Army na Palestine Liberation Organization. Kimwe na Nasser ntabwo yigeze yizamurira ipeti ngo abe yakigira generali nk'uko byari umuco w'abasirikare benshi bafataga ubutegetsi muri icyo gihe muri Afurika. Yagumye ku ipeti rya koloneli. Byari bihuye n'igitekerezo cya Libya itegekwa na rubanda. Ibitekerezo by'imitegekere ye yabishyize mu gitabo yise Green Book cyasohotse mu 1970, aho avuga ku buryo bwo kuvanga ubutegetsi bwa gikapitaliste na gikomuniste binari kumwe n'amahame amwe namwe ya Islamu. Nubwo bizinesi yayirekeye rubanda, leta niyo yari ifite ibigo binini birimo n'ibijyanye n'ibitoro. Mu mwaka w'1977 yahimbye uburyo bw'imitegekere yise Jamahiriya cyangwa ubutegetsi bwa benshi, aho ubutegetsi bwagombaga kuba mu maboko ya komite za rubanda. Nta muntu washidikanyaga ko ari we ugenzura kandi akagenga byose. Ntiyoroheraga uri wese wajyaga ku mugaragaro akerekana ko ibitekerezo bitavuga rumwe n'ibye. Izo komite zagiye zisaba ko abatavuga rumwe na leta bahungiye mu mahanga bakicwa. Mu mwaka w'1980 bohereza y'abicanyi bajya kubikora. Ubutegetsi bwe bwashinjwe guhonyora uburenganzira bwa muntu bikabije, gufunga abantu amagana batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gaddafi, iyicarubozo no kuburirwa irengero kwa benshi. Ubwicanyi kuri ambasade ya Libya i Londres, kwica abayisiraheli mu mikino ya Olympique yabereye i Berlin, guturitsa inzu y'urubyiruko i Berlin, gutangiza gahunda yo gukora intwaro kirimbuzi n'ibindi byatumye akomeza kuzirana urunuka n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Urwango yewe n'ibyo bihugu rwageze ku gasongero mu mwaka w'1988 ubwo indege yari ivuye i Frankfurt yerekeza Detroit ikiye i Londres yaturitswaga n'igisasu cyategewe muri Scotland, hapfa abantu bagera kuri 270. Byasabye imyaka 15 kugira ngo leta ya Libya yemere uruhare rwayo muri iki gikorwa. Amerika yagabye ibitero ku ndege kuri Libya bigamije kumwica, biramuhusha. Isi ikomanyiriza ibitoro bya Libya bitewe n'ubutegetsi bwa Gaddafi. Igitutu cyatumye Gaddafi atangira kwamagana iterabwoba, yemera kwishyura abagizweho ingaruka n'igitero cyahanuye indege yaguyemo abagera kuri 270. N'ibihano bya ONU yafatiye Libya bivanwaho, nawe yemera kureka umugambi wo gucura ibitwaro kirimbuzi. Atangira kuba inshuti n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse bivugwa ko Libya yahise itangira gufasha ubutasi bwa Amerika guhiga ibyihebe bya Al-Qaeda. Mu gihugu Libya yari iteye imbere, abaturage bayo bari bamwe mu bafite imibereho myiza, amahoro abanyalibiya bari bayafite.
yateje imbere igihugu cye mu buryo budashidikanywaho, ariko ntiyateza imbere ubwisanzure bwa demokarasi nk'ishingiro ry'amahoro arambye nk'uko byagiye bigarukwaho n'inzobere muri politike. Bwana Gaddafi yaranzwe n'udushya twarimo abagore bamurindaga, indege yari agatangaza yitwaga ingoro ye, ndetse bivugwa ko imyambarire ye yari agahebuzo. Ubucuti n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byatumye ibihugu by'Abarabu bitangira kunenga Gaddafi kacuditse n'abakeba. Mu gihugu bamwe muri rubanda bifuzaga impinduka, uburakari bwabo bwagiye buzamuka buhoro buhoro, bavugaga ko batabona ibyiza bya Libya, batisanzuye cyangwa bakaninubira serivisi mbi bagenerwaga nka rubanda. Ubu burakari bwaraseruye buvamo imigumuko ikomeye mu mwaka wa 2011 yahagurukiye i Benghazi, bihawe intege n'impinduka zahiritse Hosni Mubarak mu Misiri, Ben Ali muri Tunisia. Ibi byose byarangiye bigeze no muri Libya. Abacancuro ba Gaddafi yahaye akazi hamwe n'abashinzwe umutekano basakiranye n'abigaragambya nabo bari bafashe intwaro. Bivugwa ko abantu amagana bishwe icyo gihe. Ibyo byatumye akanama gashinzwe umutekano ka ONU kanzura ikoreshwa ry'ingufu, maze Amerika n'inshuti zayo biciye muri NATO batangira kurasa ku ngabo za leta bakoresheje indege. Ibihugu bimwe na bimwe byamaganye NATO kwivanga mu kibazo cya Libya. Afurika, umugabane wa Gaddafi, yavugaga ko yifuza ko uba igihugu kimwe, ntiyavuze rumwe kuri iki kibazo. Bamwe bashyigikiye Gaddafi, abandi batangira kumwitakana. Abategetsi bamwe bagaragaje ko bifuza ko ahirikwa, abandi bakavuga ko ikibazo cya Libya kitareba amahanga. Ariko Gaddafi yari asumbirijwe nyuma y'uko ingabo ze zikwiriye imishwaro mu kwezi kwa 8 2011. Abamurwanyaga bafashe Tripoli bashyiraho leta y'inzibacyuho. Gaddafi birangira yishwe. Benshi ubu banifuza ubutegetsi bwa Gaddafi bakabubura. Ndabashimiye cyane mwese mukomeje gukurikira gahunda n'ibiganiro tubagezaho. Tuzasubira ubutaha. Gahunda n'ibiganiro byacu uzajya ukurikira umunsi ku munsi. Ushobora kujya ukora subscribe kuri Gorilla HF ubundi ukabasha gukurikira ibiganiro tukugezaho.